Pozdrav svima i dobrodošli na ovom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako na WhatsAppu da blokirate nekoga. Postoje dva načina koja ću vam sada pokazati. Pa da počnem. Uđete u WhatsApp aplikaciju, a zatim u kontakt koji želite da blokirate. Znači kliknete gore u poređaj slika, idete onda prema dolje i vidite da piše blokiraj kontakt. Znači tu kliknete i na ovo blokiraj. Tada je korisnik blokiran, a isto tako na isto mjesto možete da tapnete i da ga odblokirate. Sada je ponovo odblokiran, znači na to dugme kliknete i blokirate, a onda izađete iz ovoga, a zatim ove tri tačke sa strane kliknete i na ovo prikaži kontakt, to je na drugi način kako da blokirate. I onda idete prema dolje i kliknete na ovo blokiraj kontakt. Također isto kao u prethodnom postupku. I tada će biti kontakt blokiran. Ukoliko želite isto također da ga odblokirate, kliknete tu na isto mjesto i tada je kontakt odblokiran. To bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav, do gledanja.